how good at pretending. Keep on smiling in my tiny bubble, like a movie without ending. Mayang buntag mga besh mga bay. Nakaka natin. Sige, so update na pag kami sa frick. Here the other. Sige sa what? Napa kami. Sige, update. Napa kami sa Vils, Harbridge, Britannia. So, dili kami nagtulog. Grabe ka astig. Update gahapon, nag-island hopping kami, di malas, wala akong Spartan chinelas. So, marang priority na mo karon na makita kami og Spartan chinelas sa tindahan. O, unsay paborito nimo sa mga isla, sa tanan na isla? The last one. The last I one? don't know the names, but the last one. The last one. The last one. Imo ha? Naked Island. Naked Island. Naked, really? Bastos. Sige, so, karong adlaw, plano na mo muato kami sa Enchanted River, Pastilan. Kay tulog kami, dili kami kaigo sa usa ka motor, so nag-abang kami. Coach gyud. First time ko ka abang og coach diri sa Pilipinas. Unya, dili siya automatic. Patay. Manual ni siya. Duga na kay wala ko ka manual, ka clutch pa gyud. So mag-ampo mo para sa amo na maging safe kami sa biyahe. Do you trust me? No. Can you see that I don't trust? Cool man ako. Okay. Tanan sila. Boss. Sir, ito yung bukas sa ano. I guess na yun. Sige, salamat. Sige, so kung na ako mo diri sa Britannia, make sure couple ko magbiyahe o clutch. Sige, so let's go. Tara! Woo-hoo-hoo! Sige, update. I haven't killed it yet. We've gone Hey. 5 meters. Cool ba na ako? I think it heard you. Everybody wanna see us together, but it don't matter, no, 'cause I got you. Remember you in a minute, remember if I can't be here in a minute, baby. You just look straight ahead though, okay? Oi! Stop. You're the only one I see. Come on, baby, if you want. I don't do it for the gram, I do it for Compton. So, I want you to be honest with me. Be honest with yourself and be honest with me. Was my driving terrifying? How was it? It was alright. Hey! I mean, I was only scared for my life maybe 10 times. Yeah, like, we didn't stall. We rolled back a little in the hill start, but, like, not, you know, Terrible. not terrible. We did okay. We're here, we're alive. Alright. Very nice. Let's see how we go, getting back. So, sakto ang choice namo na nagabang kami coach kay layo di ay. How long did that take us? Like Like, hour and a half? an hour and a half ang biyahe. Pero nakaabot na kami sa Enchanted River. Astig. Dakan coach diri, so siguro dakan turista. First time mo? First time? Pamuntag. Kila man? Tag 30. 40, sir. 40 na. Tas. Environmental fee na to, sir. 10 Ayos. pesos. Tulo kami. Kusa ka bata. Sige, pasatsudaan sa Team Spartan kay wala sa Spartan karon. Hoy. Mangita pa ko, Spartan unya sa tindahan. Ug si Inday, wala siya Spartan. Heavy, Anna. Social si Team Inday, so ayaw mag-support sa iya kay dili siya Team Spartan. Oh, Team Heavy. Wow. You changed. I'm so ma-arty. Yeah, maharte ni siya. VLs, sa VLs. Naghulam kami sa VLs. Butan kayo ang staff dito kay nagpahulam sila. Naning kamon sila nagawas para magkuog chinelas para sa amo. No. No? Yeah. Okay, kaluoy na mo. Kaluoy niya. Usara ka chinelas. Masarap ka chinelas. Ako wala, pero magtiniil lang kay mas kay badyaman ko daan. Dun, dun, dun. Sige, so diri sa Enchanted River, dili daw pwede magpalupar og drone. Kay so una, may happy na naigo. So drone, so delikado, gibawal sa mayor. So sayang, dili kami maka-drone karon. Sige, kuha nimo. Buhangin? Isda? Dili ka yung buhangin? Bato? Oo. Ay.
May pantay. Oh! Sayaw boy! Sayaw! Taga-asa ka tay! Ikaw day! Taga Butuan. Sige! Hey! Oh! Master di ay! Daya sa tapadong. Ampot. Sa kanding na may bangs. Sa kanding naman. Ikaw daya sa tapadong. Kanding bangs. Kanding bangs. Where we going? Fish cage? Fish cage. Fish Ug cage. island hopping. Yes. O experte kami kay nakaila kami sa usa ka grupo taga Bacolod ilang gugid. So nagkuyog lang kami sa ila. Putan sila gilibren kami kay kuyog kami sa ilang group. So mag-island hopping ta usab. Maligo. Kami sa Sibadan Fish Cage. Oh yeah, Sibadan yeah. Sibadan Fish Cage and Resort. Kan, paligo ka? Dili ko. Nga naman? Nay pating. Pating? Nay pating. Sa'yo pating iho? Iho. No! Lahi? It's not. It's Ah, shark. iho ang shark, di ba? Yeah. Huh? Iho is whale. Dili oy. Iho is whale. Pating is shark. Tunod? Yeah. It is. We. It is. Please don't hit me. Sige, masulod ko sa tubig. Ilabay ni Joey ang gamay na isda. So mag-attack sila. Munta dili sila mag-attack sa ako. Am I filming? Yeah, I'm filming. Ayos. So humana kami sa Enchanted River. Enchanted ba na? Oh, enchanting. Yeah, very enchanting. Sige, karon muata kami sa Pikas na usa pa ka waterfalls, usa ka oras ang biyahe. Pero kung akong nagbiyahe, 30 minutes lang, tanaw na to. Tara! Noon, diri sa Mindanao na dagang checkpoint kay Martial Law. But we ain't scared. I'm a little bit scared. She's a little scared. Sige, miyabo na kami sa Tinuyan Falls. Siguro mga 1 hour. Yeah. Ang biyahe siguro. Gikan sa Enchanted River. So guwapo kayo diri. Tanan ako sa inyo. Kung muli pang tumudiri, dapat mo dala og wine. Woo! Social! Paslingaw pag yun diri sa Pilipinas. Kaya pwede mo ato sa kilid, sa pangpang. Bawal yun ni sa US. Pwede diha? Yung link ko diya, para picture ba? I'm so good at pretending. Keep on smiling in my tiny bubble, like a movie without ending. Spending time like it was going backwards. Posters covering my walls, but they fall down. Diving deeper in the books that we read blind. Breathing in and breathing out to get smarter. Not working out for me, yeah, yeah. Got no money on my mind. Tell my mommy I'm alright. Even laughing at the jokes you tell me. Keep myself inside the lines. Neat and tidy all the time. If you ask me, I am fine. Got no money on my mind. Tiday, so pila ka na ang bayad na to?
Bayad? Pilang bayad na to sa entrance fee ba? 50 pesos Tag 50. per person. Mga hastig. Astig. Nambak ka? What? Did you jump? Yeah, I sent it. That was sick. 90 foot. 95. 95 feet. Okay, sige. So, karon muli na ta. Ulit na. Kapoy na. Kapoy na. Sinulog, shagiro kusog. Yeah. Hey! I don't know. I don't know. Sige, nakuha na kami sa among beloved hotel. So weird. VL's Harbourage, Britannia. Alright, redo it. Sige, ulit na kami sa VL's Harbourage, Britannia. Tanya, Britannia. Nakauli na mi. Dili kay mo uli na mi. did you say muli? No. Yeah, she said mo uli. Maybe. Doesn't even go here. Alright. Hit him hard. Let's finish this bad boy. I can't. I did before. Alright, I got you. Woo! Sige, so No, can you do that without me? Like, go. Go. Woo! Sige! Woo! Ay, sige. Nakauli na kami sa Vils Harbourage, Britannia Hotel. Ayos. So, kapo na kami sa biyahe. Layo kayo, mga 2 hours kapin ang biyahe gikan sa Tinuyan. Nope. Sa waterfalls? Tinuyan. Tinuyan. Wow, okay. At sa dugang ni mo. Dugang. What to add? It was nice. Very nice. Nice stuff. Sige. Diri man nag-check-in, grabe kinindot ang kwarto, grabe kinindot ang lugar, og pwede ka mo mag-book og island hopping tour sa hotel. They have their own boat. Your own boat, dako kayo. Dako. And And a car. a car, yeah. Nagabang kami kotse. 1.5 ang bayad. Pero And worth it kay layo. a motorbike. Motorbike. And And a feed you. they feed, yeah, they do have food here. I don't know if they- And we lost our chinelas, Team Spartan, so they found us more new chinelas. I didn't lose my chinelas. Yeah. As you can tell, naay videoki sa gawas, so magkuyo kami sa ila. So, salamat sa pagtanaw, og... Ang big motoran! Whoa! Diving deeper in the books that we read blind. Breathing in and breathing out to get smarter. Not working out for me, yeah.